Stiga mi je paket iz tvornice zdrave hrane pun zanimljivih proizvoda u vrijednosti od 100 eura. Ostani do kraja da vidiš šta je unutra jer isti ovakav paket poklanjam i jednom od svojih pratitelja na TikToku sljedeći tjedan. Ove zubene pahuljice kupujem još od studentskih dana, najčešće za zubenu kašu i granolu, a u jednoj od kombinacija za to ću iskoristiti suhe borovnice. Kakao isto već godinama kupujem samo u tvornici zdrave hrane i navijam da vrate pakiranje od pola kile. Kokosovo mlijeko ću iskoristiti za kari s povrćem, a nektar od datulja je valjda jedini zaslađivač kojeg do sad nisam probala, pa sam sad iskoristila priliku. Maslac od badema sam počela u zadnje vrijeme ubacivati u kaše i pudinge, a od namaza od pistacija s kadaifom ću probat napraviti Dubai čokoladu. Već 6 godina kupujem samo ovaj cimet, mislim da jeftinijeg ne možete naći, a miris se osjeti čim se otvori kutija. Maslac od indijskih oraščića i indijski oraščići će mi poslužiti za hrskave orašaste pločice. Tu je i uljušteno prosu za pudinge i kao alternativa među žitaricama. Čips od banane kao i kokosov čips ide u granolu i za grickanje. Pirov pops ide u one hrskave orašaste pločice, a s kikirikijem još ne znam šta ću, vjerojatno će ga Sara pozobat, a mango je za tropsku varijantu granole. I to je to. Zapratite me na TikToku kako ne bi propustili šansu da dobijete ovaj bogat paket i nove recepte koje ću osmisliti od ovih namirnica.